انہار لدنی کلام قلندر و شاہ معرفت محترم فقیر شاہ مصطفیٰ علوی کلگامی۔ عید عید آمٕژ عاشقن از فرحتُک پیغام ہیتھ، روزٕ دارن از مبارک باد ہیتھ آمٕژ چھِ عید۔ فاقہٕ مستٮ۪ن از نقافت جسم گٲمٕتۍ چون ہلال، از ہلالے عید استقبال ہیتھ آمٕژ چھِ عید۔ روز و شب اندر تلاوت با صیامو در قیام، زٲہِدن پرہیزگارن ہیتھ شفا آمٕژ چھِ عید۔ دۄہ صیامس منٛز تہٕ راتس لاشریٖکس در سجوٗد، باشعوٗرن عٲقلن بٔڑ رحمتا آمٕژ چھِ عید۔ کر سخاوت کٮ۪ن اتھن یُتھ واج صاحبے ثروتو، ساسہٕ گنتت بدلہٕ ہیتھ از دولتا آمٕژ چھِ عید۔ غم گُسٲری کٔر مۄنڈن مسکیٖن محتاجن یِمو، ٲخرت کٮ۪ن تاجرن ہیتھ از نفع آمٕژ چھِ عید۔ دوٗر روزن وٲلۍ شُرۍ مالٮ۪ن تہٕ ماجٮ۪ن نِش سمیاے، بے پرن تہٕ بے سرن ہیتھ کیٛاہ سنا آمٕژ چھِ عید۔ یار از سمکھیاے یارن دوستدارن دوستدار، از تہِ پرژھُن مصطفیٰ تس فرختا آمٕژ چھِ عید۔ رنگ برنگی پوشہٕ باغا عید گاہ بازار زن، جورِ ماران پرٛٮ۪تھ اکھا ہیتھ عشرتا آمٕژ چھِ عید۔ اتھ یِتھِس جسرس اندر پرژھُن مگر علوی کُنُے، یارٕ روٚستِس بے کسس ہیتھ حسرتا آمٕژ چھِ عید۔